Ti Masakbayan. Ti napalabas, naikat ni Loreto iti trabaho na. Rason, tapno agrigat manan ti pamilya na. Kalpasan ang naikat na ito iti trabaho. Tinagin inom iti arak, ti sinangsango na. Kat kabilan na pa yan, ti asawa na. Iti may sangal daw, napanunot ni Marina, ti agtalaw. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Sa dino tayan ni Nanang, Manang. Diyak mo ading ko. Awan matan itay nakariinga. Sa dino nga ron tinapanan na. Oray siya. Diyak matam mo. Marina, itimplanak man iti kape. Tatang, awan ni Nanang dito'y balay. Anyati ko nam, Cheryl. Demi mo, no sa dino tinapanan na. Awan mo't itay nakariing kami. Anya? Ang mga no pinanawan da tayo ni Nanang, tatang. Anya? Ay, sana mabalin nga itarayan na ti responsibilidad na. Jak kabalan nga ramidan amin no awan ti inayo. Awanan dagiti bado ni Nanang nyo. Inala na aminan. Ibadas yung nga awagan, tatang. Awanan. Saan tayo na naman nga agsubli pa'y dayjay? Rugyan nyo kit din taging pake. Ibagam kiniading mo. Sa deno ti papanan tayo. Itayan ni apong nyo. Adayo mat ijay. Awan nga rod kadwayo ditoy. Awanin ni Nanang nyo. Nagtalawin. Tatang. Agawan yung taging pake. Tapumanaw tayon ditoy. Kasano nga iti panagadalmi ka ni Eric? At dapagadalan ijay ayan da apong nyo. Mabalin nyo ti ag-transfer ijay. San mo't amabalin apanawan kayo ditoy. Adakda kayo lang. Anyat na pasamak aya, Loreto. Nagtalaw ni Marina, Nanang. Anya? Da kayo pa lang ti makamu kadag iti apo ko ya. Ibatik ida ditoy. Tapno makapagtrabaho ak. Ay, una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Sa anak matla ang agbayag, Nanang. Pumanaw ak matla dagos. Pumanaw ka mat. Agpanunot ka pa'y man anaimbag, anak ko. Sayang ti aldaw, Nanang. Urayam ni ading mo Marlon. No kayat mo, di agardin kayo adwa. Sana, intulod ko lang dagiti ubing. Kat sa dino manan ti papanam. Kagsapulak iti trabaho ka. Sige, inakon. Da kayo pa lang ti makamu kadag iti ubing. Nagpa-share mo't gayam damanong Loreto, Nanang. Nagpindot ka, anak ko. Ha? Anyat kaya ti osawon, Nanang? Intulod lang ni manong mo dagiti kakaanakam dito, itagtrabaho ka no. No kasta, dituyin nga agnag dagiti kakaanakak, Nanang. Wan, anak ko. Ni Manang Marina ngay. Day tangarod ti parikot. Apay, Nanang. Sa dino ti ayan ni Manang Marina aya. Di ko na ni manong mo. Kat nagtalaw ka no ni Marina. Anya? Diyaka mo ka dagita adwa. Di da panunutan ti masakbayan dagiti anak da. Ay awagan man kit din ni manong mo. Tapno makapagsarita kayo. Ay, kina-irresponsable. Tikas tangar aramidan da, Nanang. Hello, Manong. Nakawag ka, Mat. Anya ti masapol mo. Sa dino ti ayan mo ay ita. Adak dito yan ti kumparek. Kasano nga rudan dagiti ubeng. Da kayo pa lang kininanang ti makam mo. Agtrabaho akpay. No at tutangdan ko. Mangipawitak to iti kwarta. Anyat na pasamak aya, Manong. Kalaat ti panagawid yo. Nagtalaw ni Marina. Tsaka mo no sa dino tinapanan na. Mala. Saan ko nga atidugan ti istorya? Mawatan yung siguro dayta. Ngam apay ang nagtalaw, Manong. Ada ka di dakas nga inaramid mo? Kinabil mo ka di? Si Mangpad ti kumparek. Pagsaritaan mi ti may papan iti trabaho. Umawag ak to manen. Bye. Na yan ni Manong. Nagimas ti luto yu, apong. Uwan nga ro, dapong. Italaang manan ang makasida kami iti karne. Awan ngamin kastoy, iti pagnanaudan mi idi. Tawan kwarta da Nanang kentatang, Manang. Ado pa'y tinabate, apo. Ibagayo lang nukurang iyo, tamanga laak. Uwan, apong. Malamangan kayo lata, apok. Takasaritak pa'y ni Uncle yu amarlaon.
Saan kayo ang mga napong? Madamdaman ton, apok. At dala na patig apagsaritaan mikin ni Uncle Yaw. Nagkapuak dita pagadalan ita, hinanang. Anya timbagada nga ay. Mabalin nga ag-transfer dagiti kakaanakak. Ngam, at the requirements daw dawatan da. Anya a requirements ti kasapulan da. Oh, daytoy. Nana. Insurat ni ma'am iti papel. Na, adumot gayam. Huwag nga rod. Awagam ni manong mo, tatulungan na ka. Saan tamot nga amo no ayan tinagadalan da Eric kan Cheryl iday. Una, ibaga ka ni Manong, tanusan na nga ilakad. Una, tapno amo na mutlaang. Una nang, kan tapno nabibiit. Ay, kasano nga dagiti gamit da. Gumatangak to. Ang damot kidilistaan kanyak. Siya kung timakam mo. Ay, agyaman na kanak ko. Agyaman na tay saksakit mo unay dagiti kakaanakam. Kasi damot ngamin no baybay antayo ida, nanang. Ala, ti Diyos timang subalit iti kinaimbag mo anak ko. Sapay la kuma, tamatsambaan man ang timayat apresyo tinatang. Umay kayo mampay ditoy, Cheryl, Eric. Apay ka di, Uncle. Adda ginatang ko nga usaran nyo. Ipadas yo, no manay matlaan ka na kayo. Dahito itiparakan ka, Cheryl. Agyaman nak, Uncle. Dahito matiparakan ka, Eric. Agyaman nak, Uncle. At damot lang ginatang ko nga school supplies. Pagbingayan yun to, Yehey! Andamanan baro agamit mi. Sana na masapul nga agbulod ta kadagiti ka eskwelahan ta, manang. Wan nga ro, dading. Kat aywanan yung dagiti gamit yo, wan. Wan, Uncle. Marlon. Makatawanan tinapalabas. Ngamawan la ka ditimpaw it ni Manong Muloretaw. Day tangarod nanang. Naimbaglangan tamayat ti presyo tinatang. Uray kaskasano, at dagastosan tayo. Ay, awanan. Nalipatan na mutin ti responsibilidad na kadagiti uping. Awagak tuman, nanang. Wan, ipalagip mo kan kwa na ti responsibilidad na anak ko. Sa dino ti ayan ni Manong Loreto ita aya, nanang? Ay, daita ti jakam mo. Di na mo ngamin imbaga ti puno. Nudad duma, kasla agul ulbud pa yun. Hun nga rod. Tunggal ag-text ide, kat agpaw itak to, kun kunana. Ang maging gaita, awan mo't impaw it na. Daita nga rod. Ay, palodaman kit ti cellphone ko anak ko. Tawagan ta ni Manong mo. Di na mo't kumustaan dagiti putot na. Nakawag kayo, mait nanang. Kano kang agpaw Loreto? Diyak pa'y sigurado, nanang. Na, apaya di ka sigurado. Awan mo't ngamin ti husto aswildo. Di ko nam idi kat agtrabaho ka para kadagiti anak mo. Ngaman niya ngay day tama paspasama. Anyang ro ti maramida, kat manulang mati swildo. Si kamot ang tiagbayad iti silaw kan danom, Loreto. Day, sino day jay? Ha? Ay, awan day dyan, nanang. Da kayo kidimot. Adda nangag ko abusis ti babae. Sino day jay? Hala, ada pa aramidak. Umawag ak to, into nagpauitak iti kwarta. Sino dyan mawag? Inanang ko. Anya timbaganakan ka? Salsaludsudan na. No kaanong agpauitak iti kwarta. Ti inangay dagiti putot mo. Diyak amuno sa dino tayan na ita. Saan mo't amabalin asikalang taggastos? Amuna ka di ti may papan kanya? Amuda masikuga? San ba? No kasta nga rod, ibagam kadakwada akasapulak mo ti kwarta. Kurang tupay ti sweldo mapagbiag ta. Ibagak to, ngam saan pa nga ita. Adamat tan kadakwada, numaawatan da ti sitwasyon ko. Nangagaw tinagan ni tatang itay, apong. Isuka di ti kinasari tayo iti cellphone. Wan, apo. Anya ngay timbagana? Awan mo't kit day.
Sinaludsod ko laeng no adda maipawit na. Tapno adda kumamot usarin nyo Awan samot kwarta na, apong. Dayta nga rod ti parikot, apok. Kastamot laang idi. Kwarta ti pagapapaan da ni nanang. Mala, ditan pagsaritaan ti maipapan iti dayta ba nag-apok. Diyak kayat nga ipalagip dagiti napasamak iti. Agsubliak nga roden iti ayan ni Eric. Ada homework ko ngamin, apong. Ay, wen, apok. Say-saya atin nyo ti panagadalyo. Tapno makaturpos kayo iti kapsat mo. Wan, apong. Kayat ko ti agbalin a profesional. Kasta, apok. Iso asay-saya atem ti panagadal mo. Iti kasta, napintas to ti masakbayan nyo nga agkapsat. At damiting ije pagadalan inton bigat, nanang. Nasabat ko ni Ma'am Freda di tadalan itay, kat iso ti imbaga na. Asino nga iti makimiting? Numabalin, da kayo kumapay lang, nanang. Busy ka kaday. At da aramidak ije garden inton bigat. Mala, sakto nga rod ti makimiting ang anak ko. Una, tapno makita tayo, no nakapasamot lang dagiti ubing. Sigurado dayta anak ko. Ayun gayam. Inawagak ni manong mo itay. Oh, anya nga iti kunana. Adda ka di ipawit na? Awan nga road. Apay nga kasta. Mangipawit kumamot kaasimot dagiti ubing. Kan adda nangag ko abusis ti babae, kabayatan ti panagsarita mi itay. Boses ti babae? Wen, jak amo no asawa na dayjay. Tadyak mo't masigurado no busis ni Marina dayjay. Ay, adalakit di manen sa bali a babae a kadenden nana. Apong, adaward ko iti pagadalan mi. Ay, kunak to, matapok. Uray siya, apong. Congratulations kada kayo adwa, apok. Sigurado ang maragsakan ni Uncle Yo, numaamuan ng adda honor yo. Kaslan niya Uncle Marlon ti tatang min, apong. Naimbag pa'y ni Uncle Marlon, nasayaat kata kami. Kan sipod nagnaad kami ditoy. Awanin pagbutbut ngan mi. Saan mat ngamin amam martok ni Uncle? Un nga rod. No ide, kasta na iti danag mi no agawid ni tatanga na bartek. Kabilan na ngamin ni nanang. Saanen ang mapasamak dayta, apo. Nasingpet ni Uncle Yo. Kas makita yumot. Kas lapud-pud no nga anak ti pangibilbilangan na kada kayo akaanakan na. Itay pa'y urayin ka anak ko. Kat dagiti ubing ngay, nanang. Naturog dan. Apay anarabyan ka. Di magasak iti ayan ti gayem ko. Apay. Nanang. Adda nang nagyo boses ti babae di mawag ni Manong. Saan ka di? Kasta nga rod, anak ko. Nanang, addan samutan sa bali a pamilyana. Kasanoan na ibagam ti kasta? Adda nakakita kadakwada ijay syudad. Adda babae a kadwana. Kat masikugpay. Anya? Isungawanan bibiyang nakadagiti putot na. Taaddan sa bali amang parparagsakan kwa na ijay. Ay, naglukon na di akabsat mo. Sana bali, nanang. Mapanak to iti ayanda. Kat kasaritak ni Manong Loreto. Ayan ti sweldo, Loreto. Antoy, i-budget mo Daytoy laeng ti iyawat mo? Dayta lang tinabati. Binayadak pa ngamin ti abang tayo. Agraman ti utang ta di ta store. Tapno saan nga isupay ang mapampanunot. Ay, una yan, Loreto. Agpas ngayak ton inton sumaro na abulan. Anya ngay ti gastusan ta. Pabitlang, kamayan. Marlon? Asino ti bisita talakay? Anya ti kayat asawon daytoy, Manong. Anya ti aramidan ni Marlon, numaamuan na ti maipapan iti baro, a pamilya ti kabsat na.
Papagayam, di yung liwayan na denggen, tituloy te seryeta yu ita lawas na pauluan. Irresponsable, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.